Talaga, buntis-buntis marunong pa rin sumayaw. Malantik pare. Kulintangan. Jimmy. Pagtapos po yung Jimmy, kulintangan po. Fernando. Okay, ang sasayaw po ngayong gabi, palapakan natin po si Fernando po. Palapa! Safe ba?
juga. Nah ini binongkol dikit lempel. Binongkol. Oke, palapakan kami sa dalang yang kalalamin namin ha. Oy, mga budak-budak. Oke, mencari itu kalingan isang pinamansap. Panggilan seterusnya siya nama Janna. Budak-budak duduk semua. Duduk. Oh, nih kau. Janna. Oke, Janna.